jewe konda gukunda cha ego koko ndagukunda cyane sinoronka uko ndabivuga jewe konda gukunda cha ego koko ndagukunda cyane by'ukuri sinoronka uko ndabivuga kuna ndakubwire mukama akasya love kunda ndabihamye kunda gukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo ore Kristo nkunda reka ndabivuge Yesu uri mana yanje reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose Uwiteka nyagoroka Uwiteka nyagora ku ngoma izina ryawe geranda ni Yehova Adonai uri Imana ikora ibyo ishaka wabishatse tubaho turi bazima kuri uyu munsi igenekerezo rya 29 ukwezi kw'icumi 2025 ni umunsi w'amajana 32 mu isi y'umwuka niho duhagarara tukabona ko dufise uburambe tukuzuzwa amashimwe yo kugushimira ku cyo turi izina ryawe geranda witwa Yehova Eljibo uri Imana y'ubushobozi kandi wadushoboje turiho turi bazima kuri uyu munsi wa mbere muri ya minsi 3 y'amasengesho yo gushimira ku byo wadukoreye kuvana tukiva mu nda z'ababyeyi batwibarutse ndetse tukibiteranirizwayo gushika uyu munsi cyane cyane ku byo wadukoreye muri uku kwezi kw'icumi no ku mihigo twari twaguhigiye muri uku kwezi no ku byo twari twagusabye ngo dukorere heza kigwa mukama uganze kandi uhorane natwe niwe Yehova Rafa ufise umuti kuri buri ngwara yose buri gisuzuguro cyose buri mubabaro wose buri gahinda kose none rero dukize ibiduhanamiye byose nambara ibyaha byacu byo dutandukanya n'urukiza rwawe twitandukanije nabyo turaje muri izamu ryo gusenga tugahindurirwa tukugurirwa ikirere cyiza ku buzima bwacu izamu riri hagati ya 6 na 9 riduhera umugisha ko twasize uburiri bwacu ko twasize amashuka yacu ko twaje kuri uyu musozi uguteramirako ko tutatinya igikonyozi ko tutatinya ibivuga ko tutatinya umuniho w'ijoro none do umugisha papa uzokoze turi kwisabiye turi gusenga uko tuzi kuri Imana yo gusengwa none duhembuza inyigisho twuzuza nawe uduhembuza inyigisho duhuza n'umwuka wawe uduhembuza inyigisho iduhuza n'ububasha bwawe turinde kubabara utwagurira imbibe kandi unezereze imitima yacu duhabwe umugisha n'umugwiza
mu izina rya Yesu Kristo turindiwe kubabara, amen. Amaraso ya Kristo nadushire ku ikimenyetso cy'ibitangaza, amaraso ya Kristo adushire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa, kugira ngo umurozi naduhiga tubure, uwuragura naturondera tubure, uwubesha naturondera tubure, uwutanga ibiturire naturondera tubure, ibiheko bitubure, amashetani atubure, ubwambuzi butubure, ubwangushi butubure, ubusambanyi butubure, ufise umwuka w'ubuhemu aduhiga tubure nadutore mu izina rya Yesu Kristo, dutogwe n'ab'umutima wabo wegereye Imana, amen, amen, amina. Mana mutima mweranda akaroho keza kabemera, ingabire idasanzwe iva mu ijuru ikaza muri twebwe tukabaho neza kazi, zana ingabirano zawe, ububasha bwawe, ubutware bwawe n'ubudahangarwa bwawe, uyu mwanya tugabirwa ibyiza biri hejuru y'ibindi byose, amen. Akasyalave kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo, uri umwami wanje, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, Yesu mwiza nkundira ndabihamye ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama Yesu, uri yeza nkunda, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Nuko bakunzi wabo mukama, aho muri ku mpande zine z'isi, ububasha bwa rudasumbwa bukorere muri twebwe, inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose, nta kintu na kimwe tuzobura mu rukundo rw'Imana. Nimushaka muyigeragereshe kimwe muri cyo, nimushaka muyigeragereshe guhurumbira ukuri kw'ijambo ryayo, murabe ingene ibagirira neza. Muri uyu mwanya rero wo mu izamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12 turaganira ku bijyanye no kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu. Murazi yuko ejo twaganiriye ikintu gishobora kutubera intambamyi kikugara ikirere cyacu, ubunebwe, 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 ubunebwe. Ariko rero iyo turiko tuvuga ibyugara ibirere byacu, ntibizoze bibatera ubwoba kubera iki? Kuko umugabo yitwa Dawudi yaravuze muri Zaburi ya 18, aravuga ngo mu marushwa naratabaje umukama, wo n'umurongo w'indwi, ntakambira Imana yanje, ngo aho iri mu ngoro yayo irumva ijwi ryanje, akamo ndayitera karashika mu matwi yayo. Iyo turi gusenga Imana iratwumva, iyo turi gusenga Imana irakora, iyo turi gusenga Imana iratabara, iyo turi gusenga Imana irakura igisuzuguriro. Kandi iyo Imana itabaye, iyo Imana ikuyeho inzitizi, iyo Imana ikuyeho igisuzuguriro, nagira mbabwire kwishiraho n'ikimenyetso. Yemwe gabaye, irashiraho ikimenyetso rwose bikagaragara. Umva ngo n'isi yanyiginyuka ikagigimba, imishinge y'imisozi irabanduka, iranyiganyuka kubera ishavu ry'umukama. Ntimugashavuze Imana. Hari abantu imitima yabo yamaze kuvuriraniramo ibyaha, n'imitsi y'imitima yarabatsibye nka kujya ku mutima uri mu ibinure byinshi. Nimushaka kubwiga iby'ijambo ry'Imana, nimubwiga ibyo kwisubirako. Hari abantu akanwa kabo atakindi gakora atari ukuvugana ubwishime muri kugara ikirere cyiza ku buzima bwawe. Dawudi yigeze kuvuga ngo abo bantu ngo baratwoma inyuma bakatugumako, ngo bakatwibundira, kuko ngo bameze nk'intambwe igabiye gutabagura, ngo bameze nk'umukurira w'intambwe utunyaho inyegeje. Nimumara kumva ibi bintu byugara ikirere cyacu, nta kindi cyo gukora. Zaburi iravuga ngo haguruka mukama, uze ugwanya abasi bacu, batsinde kandi ubatsindagirire hasi.
ntukiyakire mu makuba, ntukiyakire mu bukene, ntukiyakire mu bisuzuguro. Genda hamwe upfukamira mu gacerere ubibwira Imana. Dawudi yavuze ngo Uwiteka ugerageze ukize ubuzima bwanjye umubisha, ngo kandi ubikore ukoresheje inkota yawe. Umenye uko ubigenza. Iyi ni isengesho ryaje no kugira akamaro ku ngendo yo kwa Isaya. Ngo Senakeribu amusuzuguye, ingabo za Senakeribu zishwe n'Imana, muga Imana ntiyamwemereye yuko aja ku rugamba n'abamusumbye amaboko. Senakeribu yari afise ingabo zirenga 185. Umwanditsi wa Bibiliya aravuga ngo nukiza abantu bawe ukoresheje ikiganza cyawe cy'ukuryo Mukama gikora ibitangaza. Ukiza abantu bose b'iyi si, cyane cyane abafise umugabane muri ubu buzima, ngo kuko ni wowe wenyine ushobora kwakira inda zabo ukazuzuza ibyo biyimburiye. Ni wowe wenyine ushoboye gufasha abahungu babo bagahaga. Ni wowe wenyine ushoboye gutabara. Ugatuma abantu banezerwa. Ngo naho jewe mu butungane bwanje nzoraba amaso yawe, mbyutse naho nzonezerwa mu gutamarira ubutore bwawe. Uryame wiyumvira Imana, ubyuke utangarira Imana. Imana nuyivugisha iravuga. Yisotoza ukwemera kwawe, yisotoza ukwizigira kwawe, yigeragereshe kimwe muri 10 gukure kw'ibyonyi, ibisuzuguro, kandi ko gerekere ko ibyiza byose ukeneye. Ngo Mukama yarahengetse ijuru, araheza arururuka, igicu cy'umwijima kiza munsi y'ibirenge bye. Ibu Mukama yagenye n'ubu biracakora. Ejo twabonye ikintu cya mbere gishaka kugara ikirere cy'umuntu, irivuga kunebwa. Izina ubunebwe, aho ni muri rusange. Hari ikindi kintu gishaka kugara ikirere mu muryango, ngomba ndabasabe mu gishenge, kuko birananeza, birarusha. Abana bataretswe kutarera abantu. Nubona wisuzuma umutima wawe ugasanga nta ndero wahaye abana, uzomenye kuri ikimunga kimunga amagufa. Bibiliya avuga muri mwene Siraki 22 ngo umwana atagira indero ateza isoni se. Iyo ari umukobwa ho akaba ari agahombo. Umukobwa w'incabwenge araronka umugabo, yamara ushira isoni atera intuntu uwamubyaye. Umukobwa yerura aramaramaza n'umugabo wiwe, nawe abo bombi bakamugaya.
ngo ikiyago kitabereye ni nk'ugutamba mu gihe cy'ikigandaro, ariko uguhana ni ukurera igihe cyose kibereye nibwo bwitonzi. abana batarezwe naho indero iyo bigoye wogerageza ku rwawe ruhande. ngo umwana atarezwe amunga mu magufa umubyeyi wiwe, umwana atagira indero ateza isoni ise wiwe. iyo ari umukobwa aho ngo akaba ari agahombo, ngo kuko umukobwa w'incabwenge araronka umugabo, yamara ubushirasoni atera intuntu wamubyaye. iri jambo ngo umwana atagira indero ateza isoni se, ndarifuza turizane mu isi y'umwuka turabe ingene ryugara ikirere cacu. umwana atagira indero ateza isoni se, ubundi se wacu ninde? kuko nibyo koko umwana atagira indero ateza isoni se, mugabo kenshi gutakaza indero biva mu gisokuru kibi. bari bivamo igisokuru, ngo nimborerwa nka se, ngo nango n'umunyi wa rumogi nka se, ngo ninda nka nyina, ngo mugabo rero ngo umwana atagira indero ateza isoni se. nagira ndabwira ko umwana atagira indero bibiliya ibiriko iravuga atandukanye n'anita n'urumogi canke n'itabi canke n'itasambara canke yiba. umwana atagira indero ateza isoni se ni umukristo atazi kwakira imibabaro, ni umukristo atihanganira imibabaro. igihe cyose utaba witeguriye ko hari ikintu gicalenjinga ubuzima bwawe, uba ugaragaje ko utabyawe n'Imana. kuko uyu uri umukristo yabyawe n'Imana, iri umwana wabyawe n'Imana, ukaba uzi ko Imana ari so, se w'umwami wacu Yesu Kristo akaba na so, ba witeguriye ko ushobora guhura n'umubabaro cyangwa igisuzuguro anytime. ariko ukaba uzi neza ko warerewe mu ijambo ry'Imana, ukarererwa mu ngoro kwa data, ukaba uzi ko Kristo yatwikorera amakuba yose, urakomera. ngo iyo ari umukobwa ho akaba aragahomba. umukobwa ninde? iyo muriko muriruka ngo mugiye kubatizwa mu mazi menshi mugihari, umukobwa niwakora ibigirigota. ubundi ijambo umukobwa harimwo gukobwa, niwakwerewe igorogota. we wamenye ko Yesu Kristo agira neza. bibiliya ireka iravuga uwo muntu igira agahinda, igaragaza agahinda. mva ni mu Baheburayo 4:6. ni 6 murongo wa 4. ngo erega abigeze kubonesherezwa n'umuco bakumviriza akanovera k'ingabira niva mu ijuru, bagasangira mutima mweranda, bakumviriza akanovera k'ijambo ryiza ry'Imana hamwe n'ibitangaza by'igihe turorereye, ngo maze bakagwa bakabita, ngo ntibishoboka gusubira kubahindura bashasha ngo bigaye, kuko basubiye kwibambira umwana w'Imana no kumutetereza imbona nkubone. ngo iyo ari umukobwa ho kaba ari agahombo. umukristo yanaguwe muri mutima mweranda, umukristo avuga ibisabisho, umukristo ajya muri ruwanje, akaja muri rozari, akaja mu muhari, akaja kukorago, akaja yarakwiye kuba umukristo ku buryo bw'uko n'imbere y'urupfu agaragara ko ari umukristo, n'imbere y'inzara, n'imbere y'ubukene, n'imbere y'ideni cyangwa bajya kugufata. ari amadeni menshi mutazishyurirwa mutemeye kwamamaza inkuru nziza y'umugabo. kuko abamaze gusogongera bakamenya ko Yesu Kristo agira neza, abamaze kuzura mutima mweranda, biragoye.
none bakundwa b'umukama, mwebwe mwamaze gusogongera mukamenya ko ijambo rikiza, mukamenya ko ijambo ribohora. Uyu ari umukobwa mwe mwakwereye igorogota. Ndabasabye mureke kwishinyaguriza, mureke kwidodomba, mureke kwiyangiriza, mukorera Imana. Bwiza bwawe nutaburondeza Imana, utunzi bwawe nutaburondeza Imana, nemwe Paulo yavuze ngo ni amaso n'ibishwenya. Ngo yamara uwishe isoni atera inunu uwamubyaye, uwushira isoni amusore. Umukobwa w'incabwenge araronga umugabo, yamara uwushira isoni atera inunu nyina. Bakundwa b'umukama, ikiyago kitabereye ni nko gutamba mu gihe cy'ikigandaro, ariko uguhana no kurera igihe cyose kibereye nibwo bwitonzi. Raba muhana iminwa yanyu, muhana ibiganza byanyu. Iminwa nuyihana izovuga ibikenewe, ibiganza nubihana bizokora ibikenewe, kandi muzoba mubihiriwe nimwabikora nk'uko. Muzoba muhiriwe, muzoba mugururiwe ikirere ciza, ndetse n'Imana ibiduhere imigisha. Bibaye bibiri byugara ikirere ciza cacu. Mugerageze mubyihane, mubyiyeze. Ubunebwe kumugaragara nk'umuntu ataretswe. Umuntu ataretswe n'indi ni wa muntu atateguriwe kwiyakira, atateguriwe kwakira imibabaro. N'urugo nuja kugubaka uzi ngo bizokoma bimeze neza, uzomaramara. N'akazi nuja ugakora kadabasha kwigenzako, ndetse kubera ubutunzi Imana igomba kugwa Shetani kakwigenzako. Noneho ndasabye ngo umwuka w'Imana abe kuri twebwe. Uwo mutego witwa kubaho utarezwe, ukagaragaza ibitetewe aho utomwirije kubigaragaza. Mve neza kugiye kwitandukanya n'ibyago bibiri: kubaho uri ikinebwe, kubaho utiteguriye kwakira ibyo naniza ubuzima bwawe ngo bibyaze umusaruro. Kinebwe, kutaregwa. Ariko ni muri bwirere umwuka w'Imana n'abarera. Turagushimiye nyagura ku ngoma kuri aka kanya keza tumaranye nawe. Komeza utwubake, komeza utunagure, komeza udusanasana. Amaso ya Kristo adutwikire, ububasha bwa mutima mwenda butuyobore, uduhe umugisha n'umugwiza tuberwe no kwitwa abana bawe. Mu izina rya Yesu Kristo tunezerwe. Amen. Imana nyine amahoro twishimire twese mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umugisha n'umugwiza. Amen.